ngaphandle sisho wonke ama-country okhona esiwa-targetile if ukhona esiwa-targetile why masikhuluma lapha ngaphandle singasho ukuthi no i-country thize sisho yona ukuthi ayihambi noma ama-country thize sithi ama-country 1 no-2 no-3 awahambi not wonke ama-country sithini lapha ngaphandle kulungile kodwa kumuntu nomuntu sifuna ukuza umbono wakhe Manyika hi how are you yebo sanibona nonke ngiyaphila. siyaphila kunjani mfowethu Hayi ngiyaphila. sicela ukuzwa lokho mfowethu uthini ukubona kwakho Match siyayidinga imatch and match. South Africa kahle ifana nendlu ukungena enyoka kuyo kahle. Ufika ngami bekuzothi wonke umuntu okufika and then sicala phansi. Why ngisho kanje? Ngoba vela kunabantu kwamanje njengoba bathi 30 June i-deadline date. Baqalile abantu ukuyofunana namaphepha ngendlela ezingekho right. So lento leyo ukuthi sizothi laba banemaphepha bona abasali laba ngenamaphepha abahamba. Wonke umuntu uzoba nemaphepha come 30 June. Everyone uzoba ne-paperwork. Yayibona lento ngisho. Ayona abantu baseBotswana nabo Swaziland nabo Lesotho kanje nabo vela bangama-foreigner kodwa bona abasinkinga kakhulu ngoba angikhumbuli mina ngithola indawo whereby bathi kuhlala abantu baseSwazini kuphela. Angiyazi yona. Angiyazi indawo kuthiwa kuhlala abantu baseBotswana kuphela. So lento yasitshela ukuthi bona bangama-minority. Manyika, let me ask you this question, bro. Yeah. First, if sikhuluma ngokuthi abantu bangaphandle bathatha umsebenzi, abantu baseSwazini Lesotho abasithatheli bona umsebenzi. Bayasithathela, wonke umuntu okufika uyasithathela umsebenzi. Okay, you can continue ke bafo. Labantu laba lento le ukuthi njengoba bahambile 300 Ghanaians bahambile manje umsebenzi abantu basemzansi bayitholile. Ukusigaslighta lento le bayas-discourage kulento siyicalayo. Obviously makuzohamba abantu bawu-300 basebenza kumele kuba nabantu bathola umsebenzi. Njengoba kusasenama-foreigner kungenzeka le misebenzi e-300 mangabe basebenza bonke ithole amanye ama-foreigner not South African because sekukhulunywa ngathi kuhambe wonke ama-foreigner while kuhambe 300 Ghanaians. Uyayibona? So yes bayasithathela imisebenzi ngoba kunemisebenzi vela bekumele kube eyama-citizen yiyo basebenza khona labantu laba. As for abelungu for mina abelungu yes bangama-foreigner kodwa abasoneli kakhulu abelungu. Noma bawona nge-higher grade abawoni njengabantu esihlala nawo emphakathini ama-Somalian ama-Zimbabwean laba basithathela nama-RDP basithathela everything. Ayibona Guys, ningasifakele ama-emoji because azokwenza ukuthi siblockele live. Emily, don't put sorry guys, ngiyaphuma sesikhathi sekuntshingela nyalo. Okay, thank you. Luisa and Emily, sicela ukuthi ningasifakele ama-emoji. Siyacela. Okay, qhubeka bhuti. Okay, enye into nasemsebenzini thina basifosta ukuthi sithande abantu bona bangasithandi. Emsebenzini mawusebenza nabantu bangaphandle bazi ukuthi wena you are a South African alone or ni-two. Mistreatment izoba khona bazoni-mistreata bazoyenza whatever it takes ukuthi nizanixoshe emsebenzini uphelelwa umsebenzi. Uyayibona? So another thing, mina ngwaseLimpopo, ngimtsonga, ngimshangani. You can call me Shangani, you can call me Tsonga, it's fine. Mina ngwaseLimpopo, I'm not happy ngale ndaba yaseLimpopo ukuthi manje singama-South African kunento siyiphushayo khona kuthulile. I'm not happy ngale nto leyo, but unfortunately ayikho into ongayenza nami. Mina bengizothanda ukuthi wonke ama-provinces, we've got 9 provinces. Bengizothanda ukuthi wonke ama-provinces kube
nebandla kube ne team enjengabo Ngizwe nabophakela umthakathi iphusha lento le each and every province. So bangathi mabasuka la eGauteng njengoba mina ngiseGauteng, mabasuka la eGauteng bazothi eLimpopo ngathi kunephisi, let's go to Limpopo. Uyayibona, that means asiyenzanga lutho ngoba labantu la still they are in South Africa and mase kuthulile bazobuya eGauteng because eLimpopo kusuka eLimpopo kuza la eGauteng is minus 4 and 5 minutes. I mean 5 hours. Uyayibona. So I wish wonke ama-province senze into efanayo, siyekela lento le ukuthi kunamaZulu, kunamashangana, kunamaPedi, kunamaVenda. Lezoyibona abantu bokufika sebahambile. Sizoyibona sebahambile abantu bokufika. Angithi abantu bayazala umuntu oyi-1 bese bangazwani, but makuqhamuka i-enemy badila naleyo enemy kuqala bese basala babonana bona endlini ngefamily babodwa. Ayibona. Ngiyabonga, that was my submission. Ngishiyela abanye isikhathi. Host ngapusanyakazile ozabhuda ubani utsakhwasi ubani Ni right group. Manyika. Tawuka. Manyika. Sharp. Mina I am a Tsonga speaking guy ne. Yes. Ngizozama ukukhuluma ngizulu kahle kahle but angisazi. Ila ku accommodate zimdela na lokhu ivulavula isiZulu. Anidla kuyinkwini kodwa kutona nala. sisikhanyisa ungasidayeli disorder wesisi ungasidayeli disorder Zindela wahlupha. ungasidayeli disorder mina. So bhekani ne lento ngiyibhekile kulama incident wayenzekile like since kuqale lento leya march and wabona ukuthi kuvala lo mjida manje izolo, then namavenda aba-accusiwa nathi siya-accusiwa ukuthi lethu bafuna ama-ID and stuff, and lento le izofika la ukuthi nathi amaTsonga or abantu ophumile Limpopo sibona ngathi le march and march ayisebenzeli like 100% ayisebenzeli just because say ayisa 70 the way bayiqale ngakhona because sebafuna ama-ID kuthina, awasabhekana nama-foreigners, sebabhekana nathi. So kuzofika la ukuthi sesingasebenzeli kuqala i-tribalism and kuzolwiwa. The ngiyibona ngakhona mina lento le because mawubhekile mina like I have that understanding ukuthi la eSouth Africa angikhulumi ngamaZulu, angikhulumi ngamaPedi, Venda and Tsongas, ngikhuluma wonke ama-citizen ukuthi masola umsebenzi everyone utholile ithuba lokuthi athole umsebenzi ecompany. What we do uthi siyajonja into yokuqala masi i-pressure like asikhona ukumaintain i-pressure siyabaleka emsebenzini. So bazoyenza kanjani wena, let's take i-company yakho ke, une-company wena uhire umuntu for ukuthi akusebenzele, all of a sudden lo muntu sekuyakujotshela manje or angakujotsheli uyayeka umsebenzi each and every ucatsha abantu bayayeka, uzoyenza kanjani? And kunabantu like bafuna umsebenzi nabo laba baphuma ngaphandle. Ngifuna ukuthi like unikhona uku-understand ukuthi nathi like si-wrong kwenye side, singabacosha, it's fine, ubani azosebenza because ama-company izowawisa thina, sizowawisa thina self sitshontshe la because as-understand ukuthi lo msebenzi lo usinika ukudla or sithathe le mali le senze something for thina or ama-benefit ukuthi elifini sibe ngcono, senze life yethu sibe ngcono or sibhakane nabantwana. Sihlezi emakhaya siyacabanga ukuthi lento ngiyenzile imess, asikhona ukusifixa thina, sesiyalwa silwa nama-foreigners, siyakhohlwa ukuthi yithi siyenzile lento le. And beside that phela like i-opportunity siyagayiwa sonke la ukuthi sivotele le party siyifunayo. Kunini ANC ayisebenzeli? Why still sisavotela yona? Because sonke siyabona ukuthi ayisebenzeli. Why?
Angeke ukuthi like isilwe nalabantu laba bofana nami nawe while kunabantu la eParliament yiwo ama drug dealers nawo labantu la vakule business but asilwe nama mastermind isilwa na nomuntu ufana nami nawe and lento le isuka khona la eParliament la. So that's why now bayenza ngathi bathulile ngathi like abayisupport lento le because bayabona ukuthi ngathi angeke basadla ngaye kule business baku. Because ama businessmen ama politician yibo bayenzile lento le. Okay ucabanga ukuthi okay let's say ANC let's say mayifuna ukuthi mana inkabi khona so follower yo khona sizokwazi sesikuzo nepoint la kusiluze. Ngizocela ukubamba kancane nje intambo ngoba usaphumile ukhabazela uzobuya athathe futhi. Bengicela ukuthi siyakuzwa ipoint la kasilifela mathi. Kodwa ke manje besacela ukuthi usiphi solution ngoba into esifunayo la solution uthi wena kwenze kanjani ke ngawo konke lokho ubekayo. I-solution ukuthi silwe ne-government yethu because umcosha kanjani umuntu emzini la kungana gate wangena wherever la ufuna khona akuna gate eSouth Africa wabaqosha namhlanje kusasa bayabuya silwa ne-government kanjani awusinikezi manyika order manyika i-government yifakwe yithi i-ANC ifakwe yithi la kuthi is rule and sisinayo ipower yokuyisusa la. So that's why ngitshela ukuthi okay amaZimbabwe azohamba vele amaZimbabwe vaya eZimbabwe iMozambican vaya eMozambique abalusuthu angithi bona bayindawo vele sitebala eSouth Africa and ama-foreigners but siwatreat ngathi siwala eSouth Africa but bazohamba but kusasa bazobuya because bayazi ukuthi sakuzwa Chauga siyakuzwa nkabi kulungile siyakuzwa. Shuthi uShawuke uthi akuliwe negovernment. Awuqaleke lapho umbhidlanga ke lapho ngakini Shawuke ukuthi nilwe no government. Sina sobe siphusha ama foreigner ngapho sohlangana phakathi nendawo nkabi. Yeah. Izindela. Imani phela ngihlonipheni ngithi manje ngibambe intambo ngihlonipheni. Hayi Mr Zindela. Asidlule siye ku South ubani South Africa. South Africans. Yebo kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Hayi mina nje angimuzwa kahle futhi ukuthi usini. Okokuqala njengoba uchaza mhlawumbe nawe ngendlela yakho nathi sibona ngendlela yethu bhuti ukuthi masingaqala la kuma foreigner lesiyenza eMashini Mash kithi yasilungela. Right? And another thing nina abaselimpompo mhlawumbe nishuza ngendlela enishuza ngakhona because most yenu support iEFF. So angeke size sinithathe vele serious anyway. Cha ukunithatha serious ngeke size sikwazi ukuthi sinithathe serious. And another thing njengayiphi country evumela ama illegals foreigners abese countryni A1 nje because la eSouth Africa siphethe bonke ama country wonke and incane country yethu if ungayichecka ku map incane kabi ukuthi nga accommodate wonke ama African countries ukuthi abe sendaweni A1 if uzothi wena masibayeke kanjani. First of all, if you can go through like company aqhasha ama foreigners, how about ama South Africans? So ikinga iphuma la mana ubhuti sihloniphile vale mic yakho anisana nama foreigners nilwa nathi phela kancane South Africans webhuti sihloniphile dukhuluma vale mic yakho uhlonipha abakhulumayo nawe sikhanyisa ngicela uvale mic yakho. If uzothi masiyeke ama foreigner siwayeka kanjani ama foreigner cause ayiwo asinikeza inkinga eSouth Africa and sivele sinabo makhelwane sineZimbabwe sineSwaziland sinabesuthu those people yibo laba bathatha lo msebenzi okungowethu umsebenzi lo. Asikwazi ukuthi sibayeke sihleli singama South Africans asisebenzi. I think uyawabona wonke ama march ukuthi abantu bangakanani
ukube mangukuthi mhlawumbe besisebenza ngabe bafiwe abantu abakumamasha. Into edala lokho ukuthi singachashwa is because of ama-agent, kusebenza ama-agent manje butwana. If because even ama-agent achashayo angama-foreigner. As much as i-SA Human Rights ingama-foreign leadership, shuthi wena uyibona inkinga lapho. Aniyiboni nje like at all inkinga. Kuyimanje uMalema lo wenu uthe siyigebengu ngama-South Africans, but you still supporting yena, niyamsupport. Uthe siyigebengu siyatshontsha, but anyway angimsoli because ngoba nawe uyayiveza ipoint yokuthi masisemsebenzini siyatshontsha. Sitshontsheni, sitshontshela bani njani? Shukuthi akumelanga thina sisebenze, simele simamele nini? Kuyimanje bengikwenye ipanel njengoba ngizongena kule panel le. Like guys, senifuna ukwenza i-tribal like i-war. Amatonga sawayalwa manje ukuthi niveza i-case yokuthi Iqale already lento le. Mana bhuti uzosihlonipha noma sikuqome phansi. Iqalile already lento le. niveza i-case yomfana olimele. Besikuphi thina siyi-mashini mash lapho? Besikuphi thina because lo mfana lo bayasho ukuthi ugwaziwe endaweni zakhe loyo muntu loya. Bekaseyindaweni zakhe. Besikuphi thina ngalobo busuku? Ebusuku wayibona wena i-mashini mash, imash ebusuku. Mangukuthi mhlawumbe nina ninenkinga or nilwela nibhizi ngaphasi kwamalema, ningasifaki guys endabeni. Senza into esiyenzayo thina. If angeke nikhona ukusupport, hlalani eLimpopo. Hlalani ningamatsonga, it's fine. Asinandaba thina. We can do this alone. Yekani nisihlalele asinandaba nje sizoqhubeka ngento esiyenza esiyibona ukuthi thina i-right for ama-citizens because amanye ama-province ayakuvuma lokho. Just yini nje kuphela lena ningabantu baseLimpopo eninenkinga futhi nakhona abafew abantu abavumelana nani ngalento yenu ngoba niku-EFF vele. So manje ngenikhona guys, yekelani ukusidisturba-ke thina ningasidisturb. Siyekeleni senze into esimele ukuthi siyenze kuphela. Siyabonga futhi on that. Thanks ngizocela ukwehla. Okay. Kabazela. Excuse, ngicela ungidlulisa le. Okay, ngicela ungidlulisa le. Guys, ama-province lawa amanye aboSwaziland, aboBotswana, aboZimbabwe ukuthi bazoza la eSouth Africa ngoba ngabomakhelwane but basebenzisa ama-document. And njengoba bazozala bazosebenza la eSouth Africa, abana right yokusebenza, sifuna skill la. Awukwazi ukusuka eZimbabwe uzosebenza security. How? Kanjani? Because akhona ama-South Africans angawenza lowo msebenzi loyo. Noma ngaba umakhelwane, i-country leyo awukho eSouth Africa, it's another country. Ngoba nawe mongasuka la uya ngale kufuneka ama-document. So asiyekeni leyo ukuthi abomakhelwane benzeni, abaceda ukwenza njani anyway abomakhelwane labo because kusebenza amaphepha. Asidinge abomakhelwane labo onganamaphepha. Ufunani? Ngiyabonga, thank you. Kabazela ngingathi ukubamba intambo la usatheshelele mfowethu. Kodwa ke ukwazile ukumaintain i-order. Kodwa akubi lula umuntu mangenawo amandla Kabazela ngazi wena uzobona njani ngalo information. Kulungile bafowethu, kulungile. Canje manje place Blackstone Kabazela. Yeah, sizwa lapha kuBlackstone. Ngibingelele bafowethu bonke umuntu osijoyinayo, ngibingelele kosengenile kufanele sibingelele. Ngizolo ngibablockile nje laba abafaka ama-emoji because ngizolo ngibablocker nje ngeke ngize ngibayekele laba abafaka ama-emoji ngoba kahle inhloso la okusho ukuthi kuvalekele live. Ngizolo ngibablockile nje ngeke ngize ngibayeke. Ngizolo ngibablockile laba bafaka ama-emoji anento engazi ukuthi zamanzi. Busiswa Ngwane mnganami, ngiyazwelana nawe, back to your country Swazini. Blackstone sawubona mnganami. Ngunezi uyaphila Kabazela. Ngiyaphila futhi kuyaphila kambanje. Hayi mehla madala. Ake ngibingelele kuwe nawo bonke abantu esihleli nabo ezantsi nakhona la phezulu. Yeah, siyabingelela futhi. Thanti izwakithi angiqale la. I think kwesinye isikhathi iyayithatha ihluphe lento ukuthi mawukhaliphile ngakini bese ubuka lento ukuthi ubone ukuthi ukhalipha umhlaba wonke. Futhi ulwazi hlala njalo lulusha. Udinga futhi ukuthi sabantu sizihluphe ngokuthi silithole. Ngokulwazi enginalo mina manje
alikho nelilodwa izwe ongakwazi ukuya kilo ngaphandle kokuthi ube nama documents. Even the developed countries awungeni khona ungenawo ama documents. Even Europe nje uyibona kuthiwa inama borders, but abantu bakhona banama documents bayenza lento ibe strategy because mangabe ungenawo ama documents kunama benefits ongakwazi ukwathola uma ukwi-area ethile, uwathola ama benefits uma unama documents athile. So abazukuvimba emngceleni phela uzowathola ama benefits athile uma ungabe umuntu. Now size la eSouth Africa, abantu abaningi njengamanje sinabantu abasebenza emazweni njengoCanada, Ireland, UK nase-America. Ngizokhuluma nge-America because ilona zwe eliyinkinga. Ungawuthola umsebenzi e-America khabazela namhlanje, but uthola ukuthi kwi-embassy mase kumele bakwenzele ilokhungana i-visa. I-official yakho ivele ingakunikeza i-visa yethu usutholile umsebenzi. Bakutshela ukuthi i-English yakho is not good enough for America. Kube isizathu. Kube namasa njengo-China akwazi ukubuyisa abantu besebenza bakutshela ukuthi asisakudingi, mawuthi uyabuza bathi we don't owe you any explanation. Now uma uthi ulalele lento engisho izokutshela ke lento ukuthi umuntu nomuntu unendlela avikela ngayo izwe lakhe yena ngokwe-discretion yakhe, bese kuzoba khona lama clever blacks asitshela ukuthi asilo no government siyeke labantu, okay, asibezwe sithi siyabalalela. Yini evimba ukuthi bona baqhamuke ne-strategy sokulwa no-government inokuthi balokhu besishumayeza, abasuke usishumayeza benze because ne-margin match azange ishumayeza abantu, yeza ne-strategy yenza. But ngifuna ukuthi mhlawumbe ngiyiphethe kanje lento izosinika inkinga lento ye-inequality ye-South Africa because kuba nabantu abavele bacabange umuntu abe comfortable ngokuba narrow minded. Unfortunately kuba nabantu aba comfortable ngokuba narrow minded. Wenganza kwethu abantu labenithi bafana nathi, uma bebefana nathi bebezo understand ukuthi ingane zethu ingane zabo bengeke baze bayihlinzeke ngezidakamizwa ingane zethu. Ngesikhathi kunama tuck shop sisikhanyisa ayikho neyoti ingane yomlungu yafa if ibulawa ukuthi idla ukudla ngama tuck shop. La etrading zethu asinabo abelungu, thina abelungu bahlala le kuma complex nakuma estate nakuphi la besibalekela khona befuna ukwehlala khona bodwa. Whoever onenkinga lapho akadile nabelungu ahlela, sidila nalabantu esihleli nabo la emalokishini abangafuni ukuhlonipha amasiko ethu, abangafuni ukuhlonipha izingane zethu, basenzele human trafficking. Singakhuluma size straight. uFrank Nabolisa, he was a Nigerian, wagwetshwa iminyaka ngeminyaka. Sinengane thina eThekwini eyabulawa eChina ithunywa amaNigeria. Kunosisi wakwaMemelo ohlala eAlex ongakutshela ama Nigeria amthuma kanjani eIran wacishe wafa. eThekwini kune point unenkinga ukuhamba lapha eSouth Beach mangabe umSouth African. eGoli mawulapha eHillbrow awukwazi ukungena nako Yuvel lapha nama umSouth African because bagweve nalezi ndawo. eEastern Cape kade begcoba inkosi yabo yaseNigeria ukusidelela konke lokho okungavunywa ndawo. Uma labantu bebehleli kahle bezihlonipha, thina ama-South Africans asibona abantu abahashi. Thina sinama tribes amaningi la South Africa. Ngikhuluma nawe nje la eKZN, uspokesperson wasemaphoyiseni waka-SAPS uRobert Nichiunda waseLimpopo, and uhleli kahle la eKZN akunankinga. Khuluma isingisi all the time because isiZulu akasazi, but akana problem, uyasebenza. So thina siyakwazi South Africans ukuthi sesihambe ibanga elide ukuthi sidilana nento ye-tribalism, sitilana ngasibuyisele emuva bafethu because bekungekho lula. Asi-understand lento yalabantu ukuthi bayinkinga kithina sonke. Mina ngifuna ukukhuluma emsebenzi, ngifuna ukukhuluma nje nge-lifestyle, ngikhulume nge-conduct ne-behavior. Ama-behavioral patterns abo are appalling. They are shocking. There's no way, in fact, yazi ukuthi eGoli kunabantu I think abase-Pakistan or abase-Bangladesh mangewena abase-Somalia abatholakala sebeqa because they were kept there against their will, beshushumbisiwe bezongeniswa la bezotrainela ukuthi bazongena lento yama-spaza shop. Ama-mafia ama-spaza shop abantu bokufika osefanele basibulayele abantu. Thina sisakwazi ukuba nama-tuck shop uma kumele sibulawe labantu abathatha iy'tolo zethu ngenkani. Angifuni ukukhuluma yokuqashwa ngoba leyo vele i-strategic leyanto whether sivotela abantu noma sivoteli abantu ayikho i-political party njengamanje engasisiza kule nto ama-illegal immigrants because they are not willing to withdraw from the Treaty of Versailles yango-1954 bazo-rejoina with reservations that protect South Africans. So Antonio Guterres abasiyekele bahlalele labekhona because bahluleka ukuvikela ama-Afghanistan, bahluleka ukuvikela abantu base-Iraq, bahlulekele namanje ukuvikela abantu base-Iran nase-Venezuela. Abasiyeke abantu sikhulume into ethi i-South Africa ingeyethu. Awuhambe uye eZimbabwe ngakini ulungise si-trade amongst each other khona so developer le-Africa yethu. Uye eMozambique ngakini
uperforme la good khona si trade amongst each other. Imagine if Africa ibi-trade yodwa bese ngeze ubadinga labantu namhlanje sebefana basitshela ukuthi as-undermine nesodwa sitshelane ukuthi asilo no government. Alikho nelilodwa izwe le-Africa abantu bakhona bakwazi ukulwa no government wabo yikho begcwele la bezokhamisa belambela la because bahlulwa ukulwa no government bese bezotshela sinda silo no government. That is impossible. Akuyithathe nje ibe logical kuwe kuqala uthi hamba ngakini uyothrive ngakini bese si trade amongst each other sibone ukuthi ngeke nithuthukisa iAfrica as a whole izifike esimeni la singasawadingi khona ama-Europeans lawa siqhathayo because whether we agree or not into ithi masizohlale esweni elilodwa sithi sifuna ukunite iAfrica that will never be possible, it will never happen. Njengama nje iBurkina Faso will be the next target after South Africa mangabe sebeyicorrupt bayiqede iSouth Africa bazohamba baye eBurkina Faso bawo corrupt iBurkina Faso because i-idea ukuthi iAfrica ingathuthuki. Gaza ke sivuleni imiqondo. Ayisivuleni imiqondo sekuba narrow minded. Whether imsebenzi noma but iqala ngento ngeconduct nebehavior muhlala nabantu. Ama-South Africans aye kwi-exile eyolwa elwela ukuthuthukiswa kwezwe ayegcine kuma-concentration camps. They were not allowed ukungena emphakathini bamixa yena umphakathi. Laba asibazi nokuthi bawobani sivuke ekuseni sesinendoda endlela esingayathi iqhamukephi isiphathele opowder bonke esingabazi thina besingayazi indaba ye-human trafficking before kufike labantu besingathumbani thina besingadayisi ngomzimba umzimba othi buyigugu kithi ezabantu abamnyama. Namhlanje ingane zethu idayisiswa ngemzimba abantu against their will. Ema-varsity ziyantshontshwa ingane zethu zitraffickwe ngama-container. Hayi, come on guys, you must catch a wake up. Mina niye kuba narrow minded. Ake ngibonge. Okay, bese lapha kuDikeledi. Hayi. Nonke sanibonani. Uyaphila mama? Ngiyaphila ninjani? Siyaphila siswami. Mina angizelanga okuningi ne ngifuna ukuhlalisa izinto eziyi-2 kahle. Ake siyekeni ukuthi yonke into eyenzakala la sesiyoblame uMarch and March abozingizwe naboJansita. ESouth Africa mawenza iqiniso angeke vele abantu bakuthande to start with. Ube bebayenza iqiniso abantu base-South Africa ngasikho kule mess esikiyo manje. Okay, number 2. Le ndaba yalomntwana wase-Western Cape because bathi bambulalela ngoba itsonga. Akusingiyo guys, asesilandele sise kahle. Mina ngilana eMpumalanga kwaNdebele. We lost 3 lives yabafana ababesebenza eWestern Cape mara bahlala la kwaNdebele because azange iyenze ama-headlines, azange ilandele sisizwe indaba. Abakambulali just because itsonga. I so wish amaphoyisa ase-Western Cape angaze avele asitshele ukuthi kwenzakaleni kahle kahle because now they are dividing abantu base-South Africa. Abantu amashangani na ungawalandelisisa akusimashangani kahle kahle avela kwaZulu. Izukulu zakwaZulu. Just because yabo inkosi yalwa noShaka and then they decided to part ways. So thina nathi as abantu base-South Africa mele sihlaleni phansi sicabangisise kahle lento eyenzakalayo. Since kuvele indaba ka-30 June sekuvele igameko eziningi ezingapheli amongst us ukuthi thina silwe sodwa siyeke le ndaba yabantu bokufika. Mina la ngihlala khona kwaMhlanga Crossing la ungeza la wahamba wabheka i-youth yethu iphelile madoda. Kudominate iNigeria kwaMhlanga Crossing. Since kudominate ama-Nigeria abantu bethu bayaboshwa bayenza yonke into because bona Hayi, ubani manje okhipha usisi? Ukhishwa yini manje usisi ekhuluma la? Check yakhe, I think. Hayi guys, sekuno-moderator abagangayo yini manje la? Ngoba bengithi o-moderator bambalele nje babuyaphi manje sebekhipha abantu. Tosikacha. Yebo. Khona ufisa ukusho bra wami? Ya, bengikhuluma ngale ndaba le. Awukhulume ngizwe. iMarch and March ngithande from the start. Okay. Yabona la iqale khona. Yeah. So mayiya kube nenkinga maybe bekunabantu like bebasebenzisa yona iMarch and March for their own benefits because uyabona le iyakuthi bazoconfront abantu like mababheka ukuthi ingathi awukhuluma isiZulu or i-accent yakho ngathi ayikho la South Africa sebazobuza nendawo yama-ID and that's a boring thing especially kumina umuntu walana lento le iyabhora like ungakwata and ungalwa nokulo
because iyabhora because lo muntu akubuzayo naye ungambuza ukuthi unayo yakho i-ID angeke uhambe ne-ID like mahamba la let's say emolini angeke uhambe nayo le thing because awufuna ukuyisebenzisa ngalesikhathi angithi mawufuna ukuyisebenzisa ngizoyithatha ngihamba nayo emolini because ngifuna ukuyisebenzisa but here comes a person unconfront athi ngicela i-ID what uphumela ipopo. I don't understand guys like because lento ngiyaziyo mina ukuthi most of foreigners people bagcwele eGauteng bagcwele eKZN bagcwele inla amaxhosa la wahlala khona Western Cape Western Cape they are not based too much in Limpopo and bakhona eMpumalanga not in Limpopo. So mina umuntu uphuma eLimpopo umuntu ufuna ukungibuza ngendaba yama ID nani that's the boring thing and mina ngiyasupport lento ye match and match problem maybe kunabantu sebasebenzisa yona match and match ukuthi bathola ithuba lokuthi sebazo confront wonke umuntu and lento le izofika ukuthi like sizogcina silwe thina like ngicela ukubuza kwila uqhubeka because ngicabanga ukuthi singabuzana manje ezinye izinto ukuze sikwazi ukuthi ivulele ku topic. Mina I want to ask you this. We understand about the situation eyenze safika la kuthiwa kufuna khona ama ID. Yes, it's a boring thing but kunento elungiswayo nje ukufuna ama ID is not like ukuthi kukhona umuntu okuliwa naye noma kukhona into enzwayo but kune situation elungiswayo njengoba kufuneka lama ID. It's not like ukuthi mhlambe kuphoxwa umuntu noma ku-embarrass umuntu but kunesimo esilungiswayo kunabantu ekumele bephumile behambile that's why kuneyonke imizamo eyenzwayo ukuthi ngampela labantu begcine behambile. We understand leyo nto noma wena nje uyabhoreka nje like ngiya understand lento le like ngifuna ukugaya example ngawe let's say siya confront straight sokubuza ngendaba ID and uyazi ukuthi uphuma khona le South Africa. Are you going to be happy or uzoba polite uthi ubachazela phela like you have to explain yourself until they believe ukuthi wena uphuma lana because awunayo idea angeke uhambe nayo estradini. So okay ubani umuntu abake bamkhomba basho kanjalo because mostly abangithi iyabheka baya kuma Africans ama Nigeria mostly baya kuma Pakistan. Awubona ngale video kule viki emvenda veka funa kulwa nomzulu bakambuza nge-ID kuphi khona lapha njengoba bekamela lapha estradini and uyabona mina la ngisebenza khona ngisebenza namaZulu kunamaXhosa kunomunye ubhuti I don't know if he's a Zulu from Zimbabwe but the guy speaks Zulu from Zimbabwe. I don't know but the accent yakhe like imzulu reyini lawa phuma eZimbabwe. Ngiyakhuluma ngemashini mashe ngithi mina imashini mashe kwayibona iconfronta umuntu wala eSouth Africa na is what I'm asking. Yeah lo muntu wamshayile until kungenela uPapa Penny. Uyazi kwenzakaleni lapha uyazi do you know ukuthi kwenzakaleni lapha it doesn't matter but what matters ukuthi does because bekatshontsha it does matters bekatshontsha lo muntu bekathatha advantage ukuthi kuse striking then yena atshontsha it's wrong so bebamdiscipline ukuthi you don't do that masenza because bazokhomba thina abantu at see match and match bekaganga manje kumele uthele njani ayeke kunosisi la u-explain istory saka lo mjida ukuthi lo mjida bekabhizi uyazi lo mjida ukuthi bamlande erumini bekalele nomngani wakhe. No wena usukhuluma ngento la ukhuluma ngeWestern Cape ngikhuluma ngale okhuluma ngayo ngifuna ukubonisa ukuthi like bangasitwista istory for justify lento lena man twist ubani butona bokuthi kumele ukhulume ngento bokhona but my brother I think when we talk ngento esineshow yayo noma esiyaziyo right now when we assume ukuthi kungenzeka bathi story kungenzeka ukuthi benzeni you're not sure about what you're saying. Asikhulume ngento oyazi on a show yayo okay I know this is what I'm saying, this is what I'm against, this is what I want
as a South African citizen as you claim. Okay, You understand? So, mana Khabazela uke wathi ukuhamba le nkundla sinike i-hour lonke isho lento eyishoyo kulungile kancane insizwa kancane bafowethu ngicela siye lapha kumkhilosi sawubona mfowethu sikuphi ithuba Mkhilosi ukhona Sanibonani. Sawubona mhlonishwa ukhuluma ngathi usemgodini kodwa Angixolisa bafowethu ngisetragini kahle ngisendleleni la kwezempolompolo. Okay. Mhlambe nje ngiyabonga ukuthi nami ngithola ithuba. Wakithi sidlala abantu lana abahlomulayo. Behlomula kubantu bokufika. Ebese bezosibopha ngabhande linye ukuthi thina siseke bona ngokuthi izinto ezenzekalayo sivala amehlo singazibuki. Ingakho manje sesibonakala sihamba emasayidi amabili khona abantu abahambe khona abantu abahlala. Kanti bona sebelwela lemihlomulo emncinyane abayitholayo ngegazi labafowethu nodadewethu ngoba ngeke sikufike phela ukuthi ekugcineni abantu bakithi laba ababhubhayo bebhubha ngenxa yokuthi lolu hlanga lo noma labafowethu laba banezenzo ezimbi hayi bonke kodwa ingxenye yabo inezenzo ezibuhlungu la khona benza bengabe besathelela ishe ingane ezincane kwamina bengayinaki lento le bengibathatha njengabantu nje kodwa usuke ngaya ngale drobheni eThekwini ngahamba ngale ngemuva ngincamla ngemoto ngabona ukuthi mawungangena lapha phakathi kwalabo abantu ababizwa ngamaphara namhlanje ungaphuma unqunu ngale noma usuyisidumbu ngale ngendlela asebebaningi ngayo bebanjwe yilesi simo leseyidakamizo abafakwe zona ngenkana abanye baba abanye bethelelwe iphuzweni kanjalo ngokwehlukahlukana siswele ukuthi singenza njani ukuthi sivula amehlo nakulaba abahlomulayo ukuthi lemhlomulo abayitholayo mincane bakithi ayisho lutho unegazi leingane zakwethu njengoba namhlanje kunendawo esisaba ngisho kubeka unyawo kuzona laba akasebebheca iqembu leli leMarch and March babheca ngizwe emchunu babheca olokhuza ophakela umthakathi ingxenye yabantu abakhulumayo madodana lehlathini ukhuzwe labantu la bese kuzothi kule nkalakathe ephumayo la iqonde lokhu ukuthi ayiphathi idea iyona eyisindisa ngelinye ilanga ngoba iaccent yayo ikhuluma njengabo laba bantu laba iphinde futhi lenkalakatha lehlambi iyabukeka njengabo futhi asazi ngoba nami ngumZulu impela kodwa khona le ngiyeke ukuthi mangiqhamuka khona bathe indoda ulona igrigamba ngithi mina ilutho ngwalana bathe ngeke indlela owenza ngayo kodwa ngade ukufika bese ngiyachaza ukuthi hayi mina ngumadlokovu umuntu senkomo ngichaze udaba lami bathi hayi no kuyezwakala mfowethu wakithwe so kuyayilekelela ukuthi iphathi umaziswayo ukuzihlengeke ngaphandle kemayilwa nje ingoba inaye kwalowo mazisi lo bese kuzothi labantu abangalako Limpopo kanjalo nalabo asondele kakhulu eMozambique kubuya ngapha futhi koNelspruit lapha koMbombela labo bantu banabo kakhulu labantu ngoba seduze kwemincele sengathi benga-understand ukuthi lokho kwenzeka la eNzansi nalapha kuzokwenzeka akuzoba mnandi bese kuzoba ile genge le yama-content creator saze savelelwa khona sebefuna udumo manje ngokuthi balwe against i-movement leyenzakalayo cha uma ungazwani nento vala umlomo wakho uhlale kini uyihlangule kodwa uze wazi ukuthi mhla kuthiwa laba bantu bayalwa ngeke basho ukuthi wena wawungeyona ingxenye yalento bokubhonya nje mabethola ithuba yingakho-ke kufanele njengamanje uzame iy'ndlela nawe zokuthi ulekelele la kulakelele khona ngoba ekugcineni sonke siyawuphenduka ama-victim njengoba nababusi bethu besikhombisa ukusobala ukuthi abazimisele ngokusilekelela njengoba sesize sagcina manje sithi cha sizosilwela thina ngokwethu ngiyafisa ukuthi abantu bakuqonde konke lokhu ukuthi noma ungabahlenga kangakanani
namhlanje. Kusasa makuthiwa sebeyalwa laba bantu ngeke bathi wena kade usilwela bese uyasinda ngaloo ndlela. Cha, ayihambi kanjalo. Uyofika ishintshe ngaloo langa kubona bobe sebela. Sihluphekile-ke la ngegenge yakwethu efika la ihamba emarch and march ifika iseke ikhulume njengoba ngikhuluma ebese iyajika kusasa iyothenga isinkwa esitolo samaPakistan ithenga impuphu esitolo samaPakistan. Kuyafana nokusebenzela emuva lokho awuyiphambili uqandele emuva. Kwakona ukuba ekwaseka nokubasupporta kulamabhizinisi abawenzayo bese kufanele sihoxise konke lokho ngoba singaye ukubasupporta bengayiyeka lento nombani akhuze emndenini wakhe nakubo cha ningabe nisathenga la uma khona nikudingayo gibelani nambe nokuthenga kule ithole ikude kulungile kuyoze kulunga ukuthi sibuye lama tuck shop ethu ngendlela ebesenza ngayo. Ngikhuluma mina bekade emabili ama tuck shop eyodwa ngayinika umnewethu isakhona namanje eyodwa ngayivalayo ngoba kungenayo umuntu ozongisebenzela ngoba sengithola umsebenzi. Ngiyafisa ukuthi abantu baqonde ukuthi umnotho usezandleni nasemqondweni awukho futhi ekusebenzeni singayitshela ukuthi sonke siyosebenza. Abanye bethu abaventure into businesses ebese kuzothi laba abafowethu abaqhamuka ngaphandle baphinde ngakubo kungakuhle kakhulu ukuthi sihwebelane njengoba desho lo munye wabafowethu la sihwebelane nabo bengakubo sithenge kubona silethe la sidayise makhona abakudingayo nathi sibathengisele. Sikufisa kabi lokho ukuthi sihwebelane siyiAfrika singathemba amazwe angaphandle lawa exploiter noma uthatha amandla ethu. No, ngiyabonga kakhulu bafowethu belingiphe lona. Asibonge. Lensizwa zakhulumisa kwenxamalala madoda. Yakhulumisa kwaMongameli umsholozi. Khanyisa khona ufisa ukusho? Ya, ngifuna ukubonga yabona lo baba uphumile manje ukhulume kahle. Uthi imele icale kithi. Icala kanjani wena usaqashise umuntu wangaphandle ejaridini lakho? Uthi sisahamba siyothenga kubo. Kanjani nithi mara kumele bahambe? If kumele bahambe, imele istarte kithi, okay, nithi we cannot fight the government. Okay, if we cannot fight the government, we can fight them by not supporting their businesses. South Africa, uphumile umama uSouth Africa usasekhona mama? No, uphumile mama. Okay. Blank guys. Ukhona mama Africa. Yeah, ngicela mhlawumbe Blackstone makusekhona okhulumayo guys simupheni ithuba. Angifuni mina umuntu mayisakhuluma. Mr. Blackstone, okay, Mr. Blackstone, you ukhulumile ne, and to be honest guys, ngiyayizwa mina into ekhulunywayo ukuthi i-overpopulation iyenzani, more especially kubantwana abethu basafundayo abakumele basebenze in future. Yes, ngiyayazi, but uthe makangena uBlackstone ubonise ukukhombisile like unikile ama example ukuthi yazini inkinga nawo ama drugs sinaba abasiswethu abobhutwethu abangena ama drugsini because of the foreigners, which is very true. Sinaba abasiswethu namhlanje abasekho emhlabeni because of the foreigners. Ngiya understand lokho, but ngithi as much as city before March and March mayiqale kithi. If wena uyavuka si South Africa uthi silwa nama foreign mara ekuseni uthumela umntwana esiphaza ayothenga khona isinkwa, uyalwa nabo lapho? Usekhona Khanyisa? Yes, siyakuzwa mama. Ngisasekhona. Bengibuzela lokho ukuthi yes ngiyayizwa before siphuma siya ngaphandle laba bantu baqashe la eMzansi ama landlords wabo abo bani? Khanyisa kunenkulumo ke wayikhuluma ekuqaleni ebithi mhlambe asingayisukumeli thina sangabantu silwe nabantu bokufika asiyekele mhlambe asilweni nohulumeni ngoba uhulumeni mhlambe uyena oyekelela abantu bokufika bengenela ngaphakathi. What do you mean ngale nkulumo? Ngithi we can put the tools down
if vele siyavumelana, and which is ayikho lula, because angithi niyabona bakhona abantu bathi ay thina lokho ngeke sikwenze because bona vele bahleli kahle, maybe nokusebenza bayasebenza abasweli imisebenzi, maybe because yabafundile bayaphezulu bayakhona ukuzenzela nemizi yabo, abanye vele ama drug lords. Phela sinawo ama drug lords wase South Africa. Yikho nje hayi abanandaba nayo leyo, ayikho lula. And then mina ngithi fighting the government, we can put the truth down, like what we did makuboshwa uZuma. Abantu bahamba balutha kwayo yenzwa yonke into babona kahle ukuthi uZuma vele kumele simkhiphe. Singenza kanjani ke ukuthi sibonise government, I think we are tight. Hayi ukuthi nabo ababoni bayabona manje into yenzakalayo. Maybe vele ngaleyo march and march, mara can we do it calmly? You understand? Because singabi nolaka, because makuba nolaka kuyobulala abantu abanye bazogcina basemajele and stuff, and akubi mnandi. Okay ke mina nginendlu endlini yami maybe ama foreigner ayi5 bacashile lapho. Ngiyaphuma kusasa ngithi ngiyolwa ngiyenza imarch and march ngithi mabahambe, kodwa nginabo mina endlini yami, nginabo mina kune tuck shop emzini wami kusebenza iforeigner, lelo foreigner futhi ngavele ngahamba ngayoli register for i-business yami, mara ngithi mabahambe. Guys, asibeni honest, yithi nje esenza ukuthi labantu bahlale la, yithi. Okay. Yeah, okay. Ake sibingelele uSamuel. Samuel, sawubona futhi. Ninjani bafethu nodade wethu. Siyaphila mhlonishwa. Nginokuncane nje engingakusho noma okubili okuthathu. Bafethu asimene ezweni elilodwa ama foreigner wahambe. Asihlumezile kwanele. Number 2, bafethu ngiyabona ama comment enzansi kwaba ama comment nabangakhona ngaphezulu. Bafethu ubaba Zuma sesimshisile kwanele, ake simyekeni entweni angazanga kathi ayenzeke. If ungamzwanga athi akuyomashwa ungamfaki. No, awungizwanga bhuti, awungizwanga. Ngithi why singayenzi i-tools down like what we did the time kuboshwe uZuma, si-strike kanjalo, hayi ukuthi kubulawe abantu. Okay, sibulalizwe phela sifuna kubulala i-economy yethu yakhumbula senzani kwamoshakala kanjani, so we can't do that. Lesihamba ngayindlela i-right. South Africa Khanyisa. I-march and march mami Mina ngikhulumela kunaba ababhizi abathayipha ngezantsi abathi sisebenzela uZuma, we pushing agenda kaZuma. Ake simyekeni ubabe bantu ngisemsebenzini bafethu, athi ngisebenze kodwa nje bafethu ngicela sihlukane noZuma, uyihlelela ubabe bantu ekhaya, wenza umsebenzi wakhe ngokuthula, uziphushela MK, azange akavele kumasheni mashi. Ngiyacela bafethu ake simyekeni umsholozi, ngiyacela ilokho engishoyo. All right baba. Okay. Ukona omunye ufisa ukuphawula bafowethu angenelele. Khabazela. Yebo mfowethu. Ngizowamfishane mfethu. Uyabona ke manje soqhamuka nama point anohlonze sisikhanyisa, because vele kugcineni nalabantu abaqashisile labantu ababarentisayo yibo labasinikeza inkinga. But I want to emphasize this point ewula no government. Ngizoyi-reiterate le. Akukho la ngengabona khona eAfrica kukhona abantu abakwazi ukulwa no government babe successful. Akukho. And nathi South Africa we are no exception. In actual fact izwe licishe libe no government ocishe ulawulo abantu iAmerica. That is why America yenza sure ukuthi abantu bayo ibenza bafile better, bafile baku-understand, baku-experience ukuthi there's nothing better than to be an American. Now ngoba ngesikwazi kuyi-achieve leyo futhi asike strategy esingasebenza, because ugovernment wethu selokwathi inhlo masiqala singena kwi-administration esithi abantu abamnyama asikaze sibe no government. Ugovernment wethu exist, so that won't work. But thina njengabantu asishintshe mindset nathi sikwamukela ukuthi uma kade uphila ngemali yerent, understand ukuthi ukuvuleka kwamathuba azofika amanye ama tenants. Let these people go.
uma kuwukuthi wena ubebeka icontainer kwakho ayihambi icontainer uzokwazi ukuthi ngelinye ilanga nawe uthole i-opportunity. Remember bafowethu, phela ugovernment wethu une responsibility ukuthi ucreate ama-opportunities for thina njengabantu ukuthi nathi sikwazi ukukhula, sikwazi ukuthi silolonga ama-skills. Labantu asinankinga nabo, abeze abantu abanama-skills because vele ekugcineni lokho siyakudinga. Nathi South Africans siyadinga ukuthi siyosebenza kwamanye amazwe, kodwa hayi ukuthi sifike senze into engafike yenziwa abantu bakhona. Maningi amazwe bafethu singenza ama-example ngawo, othola ukuthi kunemsebenzi njengama-tuck shop nje ongeke uyivule wena uqhamuka kwelinye izwe. Kunemsebenzi ongeke uze uyenze, imisebenzi e-basic, ngeke ufike ube domestic worker kulelo zwe. Now eSouth Africa as-understand into eyodwa bakwethu, labantu mabekade benenhloso yokuhlala nathi kahle bezofike bahloniphe imithetho yezwe lethu, bebengeke bafike basedelele baphule yonke imithetho yezwe lethu. As South Africans asime ngezwe lodwa, documents or no documents, mungekho kwi-skill nkosi yami buyele ekhaya because mungakini simple mfethu, mungakini simple. Mawukuthi unezimbuzi ngiyayidinga ngizoyithenga kuwe zingakini ifike izalo nami ngakithi ngifike nami ngibe right. Nama ukuthi ufuna izinkukhu ngizokulethela ngakini, impilo iqhubeke phambili. Awuzofika uzothi uzongidayisela izimbuzi zangakini la kuwenzeka kanjani lokho because zikade ubani ula wena wazi ngathi ikhona ziyaphila. Guys, nathi asibeni honest, sibe honest, sibe realistic. Ungathi ngempela waso bafuyilela abantu bese uzothini abahambe kodwa na uhleli nabendlini. Angeke isebenze leyo. Manje Blackstone engibuze lapha. Ngibuzele enye inkabi yami nje ngikhonza nayo lapha. Is married 17 years ishadile. Nomuntu wangaphandle ngengilishizo. Usehlale naye 17 years, banamabhizinisi, banomuzi, baneyingane. Kwamele enze njani lo mama ahambe manje? Wekhabazela. Lalela ngizokuphendula into eqondile mfowami. Ngizokuphendula impendulo eqondile. Uma uganwa, uthatha umfazi wakho umuse kwabakwenu kwabakini ngoba uyaganwa ukhulisa umuzi wakini, ngeke ube usibani makoti uhlale ekhweni uganiwe. Mangabe lo sisi ula indoda yala owalana lo muntu phela uganile lo muntu lo wazi wakho umuzi ithuna lo mfazi vele lisemzini ashadele kuwona. Ilapho nje simple as that. Yebo, lapho nje mfethu owethu lo ngoba usekushadile la uganile. Into ezoba inkinga ukuthi wena sadola siyofika uganwe eSwazini bese uhlala khona eSwazini bosibana makoti ayizusebenza leyo bhuti. Okay. Kona asinayo umuntu wesilisa oganayo bafowethu. Asazi indoda thina usibana makoti sicala. I-language ngiyayizwa language ethi i-language lokhithi umpilo uke walithola ithuba lokukhuluma bafowethu angazi. Mhlambe ilokhu njani? Ngiyayizwa language lokhithi abahambe. Uzowafaka uSamuel abafakaza ngelikhulu la abahambe. Hayi futhi vele sikhathele mfowethu isimanye abancane. So ngiyayizwa le language yokuthi abahambe and sibekile umhla ka-30 June ukuthi abahambe all those stuff. Kunenkulumo engayizwa nisho ukuthi njengoba sithi abahambe labantu and sibeka umhla ka-30 June. Mhlawumbe kuzokwenzeka gcine sekukhona mhlawumbe ojojwa ngemumva ongafuni uhamba mhlawumbe gcine sejojwa ngemumva. Nithini kubantu base South Africa bakulamazwe? Senike nayo iveza imessage ukuthi buyani nina before sijoja labantu mhla ka-30. Angeze umuntu mina okhuluma nabantu base South Africa bakulamazwe ngoba phela bakhona abantu base South Africa bakulamazwe abahambe kodwa phela bhuti abantu base South Africa bahambe ngokomthetho. Angeke basuke labangana abaphepha bayoshona boma. But mama, the big question abekho yini engcupheni because yonke lento nje bayenze because bahambe ima ngiqede khona uzongizwa kahle. Abekho yini engcupheni because of yonke lento eyenzakalayo ikhandi anger. It shows that ukuthi leti yabadina abanye abantu bangaphandle futhi they don't understand as wena ma we understand ukuthi senzela ini ngezwe lethu. Abantu bangaphandle babona as if mhlawumbe baxhashazwa or something. Ikhandi anger abekho yini engcupheni laba bantu. Yes ngiyakuzwa ukuthi wena basemthethweni njengoba belapha all those stuff, but abantu abacasukile bengenza noma yini kumuntu obacasulile. Abekho yini abantu uzodila nabo.
ugovernment wabo uzodila nabo because kuzobe ku-wrong. La bantu laba bala ngokungemthetho. There is a different. Enkulu futhi nje nabo bayazi ukuthi bala ngokungemthetho and ku-wrong. Phela i-criminal lento abayenzile nje ukubhutsha nje endaweni sokubugebengu already lo ungakayenzi into e-wrong but lo ukuthi wena ula ubugebengu lo. Wekhabazela yazi ngizokunikeza umlando omncane ukuthi osakhe Macozo mama bezama ukufaka ku-MTN eNigeria kwabanzima kanjani kwaze wafuneka interview noMandela. Simply because vele labantu makuphela siface reality abasifuni kodwa bayifuna iSouth Africa nama resources ayo. Okay fine angikho-ke lapho ngifuna ukuza la. Umthetho uclear ukuthi umuntu ozozwa la eSouth Africa umuntu oyiscarce skill. Just like ama-Europeans enza ukuthi lemisebenzi edelelekile afuna ama-slaves from Africa. That is why sinabantu abangama-Opay America abahola $800. Umuthi yabuka lo mali ayilingani ngisho irent kumele bamhlalise khona bamgqilaza asebenze ubusuku nemini. But asiyeke leyo ngifuna ukuza lento oyibuza eqondile. Into mfethu ithi la South Africa if besino government ugovernment ngabe lento kade ngabe izangenzeke even kwasekuqaleni because imithetho ibizo enforcewa ngendlela efanelekile. Ukuthi thina siyasidinga ukuthi sidivide nesodwa sitshelane sodwa ukuthi asilo no government ingoba vele no government asinayo aka exist kulamazwe mfethu bathe ngikweze le example mangidlalela inkulumo yami ngithi eAmerica ungadeniwa iofficial eembassy nje ivisa usukutholile umsebenzi eAmerica futhi ngeke ucomplain endawo eChina bangakudeporta bakubuyise usebenza mfethu unomsebenzi usebenza bakutshela ukuthi we don't owe you any explanation ukuthi kudeportelani. So izwe nezwe mfethu linendlela elioperate ngayo ukuvikela abantu balo nokuthi linendlela elioperate ngayo ukuvikela abantu ukuthi linendlela elioperate ngayo ukuvikela abantu. Ncese baba. So nathi eSouth Africa ama-city sifuna umuntu ozoletha iskill esingenaso mfethu akekho umuntu angakwazi lokho. The only thing inkinga esinawo thina ukuthi abantu ba-understand ukuthi izwe lethu liyi-free for all alina government. Izwe lethu li-registered as a private company ebelong thina sinazo izwe li-registered as i-private company owned abantu abathile. But njengoba ngisho bafethu kumele ufune ulwazi uzokwazi ukuthi thina sifike kanjani kule nkinga esikule namhlanje. Amanye amazwe no-government i-clear indaba yakhona nje bathe ngichazela ukuthi even amazwe angenama-border abantu bakhona kodwa ama-documents bayawaphatha because ba-understand ukuthi lento izokusiza kuphi izokuvimbela kuphi futhi. So ama-South Africans ale ngaphandle alikho nelilodwa $dollars elihambe ngokungemthetho. That is one. Alikho nelilodwa futhi elingeke libuyiseke mase kunesidingo sokuthi libuye. That is why bekutshela bethi lapha uyingisho kuma-government hospitals because once wakwi-government hospital bazokudeporta because kusho ukuthi upoor. Okay. Yes. Nathi sinawo lo mthetho lapha enforcewa. Sinawo it's not like us because i-constitution yethu neyase-overseas iyafana eMerica into eyi-one. Othi ngikusize la sisi wami inkinga thina sinale treaty of Versailles Senze njani nathi sicambukele sangarejoyina kuyona Senze njani iproblem ilapho nje. If thina sa-withdraw sa-rejoina with ama-reservations i-constitution yethu ifana nokuthi i-non-existent when it comes to i-treaty of Versailles because yona into e-overseer yonke into when it comes to ama-foreign nationals. As-withdraw kuleya nto si-rejoine with ama-reservations to protect ama-South Africans only then i-constitution yethu ingakwazi ukuthi ibe valid. Yikho bethatha i-advantage ngalento because bayazi ukuthi leya treaty of Versailles yona esipressayo ukuthi thina nakanjani asenze ngokwe-United Nations not ngokwe-constitution ezwe lethu. So ifana njengenamazinyo until sesi-withdraw kuleya nto si-rejoine with ama-reservations. Sesiyayishintsha kunelinki manje manini South Africans kahleni bafethu khabazela senze njani ngoba sibamba ulayini la nompilo sonke hayi manje senikhuluma nodwa senze njani qambukele nathi ngicela ukwehla mina asithi yehla mfethu kodwa i-order besizama umaintain i-order. Hayi ake kukhulume thina singaze sikhulume sanibona bafethu sanibona ekseni. Mina ngifisa ukusho nje bafethu ukuthi njengoba seyisukile ukuthi vele sidabahambe apha ngakithi abahambe so okubalekile kubafowethu ukuthi kufanele sazi makunempi kuba nalokho bathi ngesilungu kuthiwa yini collateral damage yabo so kuba khona abalimalayo njengamanje vele asezushintsha
So uma uthiwa vala la usuke ukhona vala mawuthi sebefikile yabo uma wena ubona ukuthi wena ufuna ukuyijoyina kulungile kwakho lokho kodwa ungakuvezi kithi ukuthi wena awuhambisana nento esishoyo uyabo ngoba uzothola ukuthi uba nayo inkinga bese kuthiwa ayisishana sodwa bavele nakudala impimbi zazikhona so thina ke sakhula nekhathi zodlama sagijima siyazi ukuthi kuyenze umuntu ejuke eselimala ngakho lokho ukuthi yena uzitshela ukuthi educated kakhulu uyabona abamhlophe na nje America mayifuna something iyahamba ingene ngesidlovu ezinto ezithandayo kodwa thina kuthiwa singama-barbarians thina why singayekela uhulumeni enza izinto zakhe why singenza njengamanje it's our way this is how we want it uhulumeni simnikezile ithuba namanje uthula uthedu ngathi akazibana amabhizinisi bona bayadla ngalabantu be-cheap labor yabo so iphansi on the ground wena suka endleleni kuphela uma ubuntu hambisana na yabo Okay sekuzwa Mpilo kuthiwa lapho olimini lwebhola if you can't beat them join them Awusho lento le ukuthi wena Mpilo khona onyathelekayo nozindela ngicabanga ukuthi uke wakhuluma into ejayifane neyakho ukuthi khona onyathelekayo it either ungwala eSouth Africa mawunyathelekile nje ngalesikhathi salento sekuyomela uphephise uxolisa umoya lendlela okungakhona Nelo sawubona wena Nelo ngeke khize ngeke ngcono ngehleke okungcono mfowethu ubufisa ukuphawula ngba ngiloko ngibezele uhambile ekuqaleni imana sezimana ngishilo zindela ngathi okade khona kufanele angayivula imic aphawule mawuthi khona afisa ukusho kodwa mina ngizogxila kwabangena ngishilo lonto okusho nobusayetini no ukuthi manje kusuke kube ne disorder masiphawula sonke so yiko ngivala imic njengoba ngikhuziwe uma ngifika la manje into eyenzakalayo khize bangena enzansi ulayini ulokuba mude yabo kodwa ngiyivulile impela ngathi okade khona mawukuthi khona afisa ukusho angayivula imic ngizomthulisa lo ngenayo alright ngothayi so ke angikuphi ithuba mfowethu ebese ngiyakunelo ngiyabonga khize isize yahamba leya nsizwa leyana ngokubona ukuthi imbono yayo cha asizwe leya nsizwa uke wayidedela isikhathi eside kakhulu kanti ngesikhathi usahambile ngani nawe nje usetohweni ayisike sayidedela isho a lot of nothing ngaxakeka ukuthi bengihalela ukuyizwa izindlela bengayizwa hayi ngaxakeka ukuthi mhlambe leya nsizwa ngabe icabanga kanje every day yini kodwa ke asikho lapho kodwa before uqhubeka wezindela kunento engifuna ukunitshena yona especially njengoba kunosisi ukhanyisa naye kuke kwabe ngazi ukuthi unembono ehlukile asikhumbuleni bafethu ukuthi soba nama differences vele kuyo yonke lento le eyenzakalayo right now sinama differences kunabantu ababona ngenye indlela kunabantu ababona ngazi ukuthi ngichaphaza abantu bokufika iqiniso bafethu alibe khona kukhona abantu ababona ngazi ukuthi niyabaxhaphaza nyabantu bokufika ayikho lento enikhulumayo niyabheda nidlala ngabo all those stuff asilibeke iqiniso asiboni ngendlela efanayo futhi umuntu ongaboni ngendlela efana neyakho ungamboni ngazi ukuthi mhlambe yena akasile or something because naye unezathu zakhe zokubona ngaleyo ndlela abona ngayo so asingenze ngazi ukuthi kufanele sonke sibone ngendlela efanayo sisonke yabona njengoba kade ethi uba umpilo ethi ukhona umuntu ozonyatheleka ngendlela anyatheleka ngayo right now njengoba sibeze phela angithi njengoba siku-TikTok nje bafowethu siyababona abantu benza ngisho amavidiyo babeka izimvo zabo nobani ukhuluma lokho akukhulumayo ngendlela abona ngayo nangendlela acabanga ngayo i-choice yakhe futhi indlela yakhe acabanga ngayo akukho ukuthi kumele aphikiswe kodwa lo ocabanga ngaleyo ndlela acabanga ngayo nobona ukuthi akwenzakale ini akenze ngendlela enza ngayo